Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Unang sensyar bah Khliehduh jangka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Maham Presiden jangka United States of America, Donald Trump, ba day ban Pynwit haganig jinyakun hapdeng Iran mat Israel, Maham ru dak baong, balada ke US ke Pynwit ke Pyrthei kan Pluh. Khamenei krannya kani, hadin bu Trump, kran sikilat patai kubor, dak baong ba tip syano nukli no sensyar ke Iran uri. Hendai unamnya tu ke Israel, namar ba kwa bagi Israel kan peniap yahu. Utram ula kenturu yu Khamenei, bau dem pendem no LD klaim dabu kendon. Kani kajing ketujung Utram ban pendem, kelapen bitar bahai Khamenei, bola pen pai kitin kela dak baong, baka Iran kam ju pendem, bola Maham bala dak US ke persyang ban pak sipai, ban yarab ya ke Israel, tang kata ke Pyrthei kan Pluh. Namar baka Iran kan bom napang be US, ya ke baka US kan namla ban muddur. Katma hapdeng ke Israel baka Iran kelayat mentas kan rius ngi, bat ka jingyap beriu kula palat ya ke ars pangod. Hendrai kambun naki bayap kide Iran. Ka jingkan at hapdeng kini artileri, kadai ke bajujian na kapor sa kapor. Hendrai mentau senem kadai ke Israel ke bom nengkong Iran. Ke Israel ka kam baka Iran ka baitengka bak kersyan ikiseng lekno kum ke Hamas. Bat ki weipat bikin hertma ya ke Israel. Kalau kamru baka Iran ka don jingmut sniu, ban penduk jaj ya ke Israel dak bahirtma dak nuclear bomb. Bat dai nakani ka daw, haka kalai tarik mentau benai ke Israel ka hertma haki jakasna nuclear bomb juga Iran. Bat kani ka jakasna ka julor pum. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.